hano ku isi turi hari amazi, hari ubutaka, hari umuntu ari we jye nawe, hari ikirere, hari umuriro, hari inyamaswa, hari ibidafite ubuzima, hari ikintu cyose kuri iyi si. Ibyo byose mvuze nibyo bigize ubuzima. Wigeze wibaza ibintu bikoze buri kintu cyose kibaho nk'umuntu? Umwuka ahumeka, amazi amurimo, ayanywa, ibigize ibiti, ibigize ibyuma n'ibindi byose. Ikintu cyose kibaho kuri iyi si kigizwe n'ibyitwa atomu. Imwe mu mpamvu utazi atomu icyo ari cyo ni uko ari ikintu kitagaragara ariko kiri ahantu hose kuri iyi si. Ni ubwoko bw'ikinyabutabire gifite ubunini bungana n'uko wafata uburambararo bw'umusatsi. Ntabwo mvuga uburebure bw'umusatsi, ndavuga uburambararo bw'umusatsi, ukawugabanyamo miliyoni imwe. Abantu bize iby'ubutabire bazi imbonerahamwe bita tableau périodique des éléments cyangwa tableau des Mendeleev. Ni urutonde rw'ibinyabutabire 118 biri kuri iyi si. Ibyo binyabutabire byose uko ari 118 nibyo bigize ikintu cyose kiba kuri iyi si. Atom, ikinyabuzima cyangwa ikinyabutabire kitagaragara ariko kibaho kuri iyi si. Mu bigize umuntu. Wagize neza kutwumva, wagize neza kumva Softman Official. Manuka hasi ukanizogera, ukore like, subscribe, share ndetse na comment kugira ngo ukomeze kubana natwe mu biganiro by'ubutaha. Intambara hagati ya Israel na Iran igeze he? Ese koko intambara hagati ya Israel na Iran yaba yarangiye? Reka nkubwire ibiri kubera kuri iyi si muri iki gitondo. Kuva tariki 24 Kamena 2025 impande zombi zatangaje guhagarika imirwano. Iran yatangaje ko ari intsinzi ikomeye, naho Israel ivuga ko igice gikomeye cy'ibyemezo cyagezweho. Amerika nayo yasabye impande zombi kuguma mu mahoro. Nubwo amasasu yahagaze, hari impungenge z'uko ari iy'amahoro y'igihe gito. Nta masezerano y'ubufatanye arashyirwaho, kandi hari abavuga ko Iran ishobora kwihorera mu buryo butunguranye. Amahoro ni ikintu cyiza, ariko twese tugomba gukomeza kuba maso. Ese wowe ubona aya mahoro ari aya nyayo cyangwa ni agahenge k'agateganyo? Intambara hagati ya Israel na Iran yafunguye imiryango tariki 12 na 13 Kamena 2025, ariko bari mu gihe cy'amahoro y'igihe gitoya. Imirwano nyamukuru yabaye ihagaze, ariko hari amakuru avuga ku byaba biriho byose. Icyo Amerika yabiri gukora, icyo Amerika yabigamije muri iyi ntambara. Biranashoboka ko intambara yasubukura bikamera nk'igihumbi 1945 tukinjira mu ntambara ya gatatu y'isi. Inzego zombi zavuze ko amaherezo barimo yifuza. Perezida wa Iran Masoud Pezeshkian yatangaje ko ari intsinzi ikomeye kandi ko biteguye gusubira ku masezerano y'ubutwererane na USA. Naho Minisitiri w'Intebe wa Israel Netanyahu nawe yabwiye ko itangazamakuru kuri Iran yuko bagomba kumenya uburyo bwose bitegura kandi bakirinda ko amoko ari muri bo yakwangirika. Nubwo ibintu bisa n'amahoro, uburambe vuga ko amahame adatuwe neza ashobora guhita atangizwa mu kubuza abantu kugira ibyo bakora byose. Israel na Iran, intambara imaze igihe gito ariko imaze kwangiza byinshi. Tehran muri Iran, umujyi mukuru wa Iran, hamaze kwangirika ibihumbi byinshi by'amazu. Tel Aviv muri Israel, umujyi mukuru wa Israel, no ku kibuga cy'indege cya Israel
hamaze kugabwa ibitero byinshi na Iran. Ese koko intambara hagati ya Israel na Iran yaba igiye kurangira ushingiye ku byo Perezida Donald Trump yatangaje mu ijoro ryashize? Andika hasi muri comment uko wumva iherezo ry'iyi ntambara, ndetse naho ubona irimo igana, niba irimo izana amahoro cyangwa aragenge k'igihe gito ibintu bigiye gufata indi ntera. Ibuka gukora subscribe, share, like ndetse na comment kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi.